sepo dua marakon cegero apalagi saya telu nule tak buka sih mau ngatakan saya salah pikiran buah kata anda lang ya sih masih gua dulu bro. Dila, aku sembi kau tuh. wah kita sudah banget sih Mondi saya bakal buah Cakap nak dulu. Pantas hasilnya kruk loloku. Ikhlas si malai. wah aja ada masalah paham Mondi ngerti malah kulukumu lo kawan mau ke tanah jadi kena lagi joko masjid Oh, merasa memki aku dulu. Diruntun mempe, malah mempalasan. Cakap nak dulu. Cakap nak dulu. Cakap nak. agak tahu nih kemundi dia gawala usur nano kapur kali kelima No dulu lah. Wasior ko tuh. Kita bete masam paja dulu lah. Digawatung pelabe. Deu sang-sangkai mempe kruku. komondi ada tua sampaya sambil mempe keluku ngapurain remah sampaya ke bola nah po mempe kelukumu apa dia to gawala enggak tidak ada kokka lekedi Deu ame uki ko dulu lah. De mangareng fatuluku. Mas kam kedi. itu si ceng hurkam dulu nama pong si poy kira-kira ti mati kelukum ya Deu ame uki ko dulu lah. Pak, pur ko ditulu ba kecicir. Den kamu bilang, ya dulu lah. Lo memang kati mati buku. oh dia memang gak malami ko namo to ular malang tidak toko macai Gue kalau menceka, ya manto. mondi tekle lo joko tuh Sok aja kau buka. Palo mampu buka Pertamina. iya kemondi dia memang kasih diserimu kalau ke joko masjid masalah sape kok Astagfirullah. Selepas kak dulu lah. Di sini dulu lah. Kalau sedih masalah puasa. Aulia berapa sudah puasa rusak? 15. Bisanya 15, ini lo puasa baru 10. Itulah hebatnya aku. Kan aku puasa sebelum Ramadan. Aulia, kamu gak sakit kah? Enggak. Kenapa kamu puasa duluan? Makanya aku puasa duluan karena terlalu banyak dosaku meledak. Bagaimana kamu tahu kalau banyak dosamu? Kulihat di buku catatanku karena setiap kau buat dosa ku catati. Ya Tuhan, ampunilah dosanya bestiku. Ih, ngapain Putri sama Aulia di situ? Aulia, selfie ya. Ayo. Aulia, tarik kasih mau ke sini. Pergi yuk. Kamu lagi sama sini. Ayo. Awas kalian ya. Wah, pula gando, tingko baja mana? Bangko mentoki. Jadi gandong, weh, otono, labune soy. Jadi ki soba ngantuk mau pak. Jadi gandong, otono, kalau pidako, weh, otono, nah, tingko baja. Jadi gandong, lo penting pakku. Hah? Lepas ni kamu, sana wajah kak. Doni buka ko, na 25 mangka pisang hijau, 2 set bucet di. Dua tong ngetui ko joko. Sama pisang hijau, 4 beli toka. Maka ke gandol, 3 gratis. 25 pisang hijauan re. Depan setumpuk yang kamu. Dari kamu bilang kalau nangka itu peneh, tas 15 tu sepeneh. Uli patumpa beli akak nangka yang joko. Na boleh aku bapak kang kayan na. Sulit metode tu gandong, nangka ke berai, buat sulit. 120 tu, hingga mu biasa joko. Ikut tu makin kayak gandong, daripada ni mang kayak 155. Jadi, magan apa lek joko? Dan ngata bangku ke empang kau.
Ya, betul ampe mu Joko. Pesen ni macam ampe ku gandong Pak mongko ko ke bang ku ka tu. Jolo gandong kalau pelat ko. Seandainya bisa nih, umpa beli kayu pisang hijau si banan re. Jadi bawan re. Kemana, kemana, kemana? Ku harus pergi kemana? Kenapa kamu nangis, Aulia? Belum dibelikan kayak baju baru sama mamaku. Ih, kamu cengeng betul. Aku tidak dibelikan baju baru sama makku, udah nangis juga. Kenapa tambah kencang nangismu? Aku ditinggal sama mamaku. Nggak usah nangis, ayo ke rumahku. Ayo. Weh, puange. Anak ganda koro mati tas. Amal aku gandong. Kamu nanya, aku lagi apa? Dia minta kak tudang. Aja apa kira-kira gandong? Kau noni ibu aku. Tak perlu memalotong aman no. Wah, ngabong-ngabong kak iko dan sabak aja macai. Joka mai tudang. Mau puasa kau dulu lah. Mau pos tangga sekaya, pada udah perlu gue. Kenapa mati tetep itu? Mau punah. Anu tiga gandos badul bro. Bisnis agak tuh. Bisnis janda pirang. Astagfirullah, dula. Ulah ngapusangi. Bahas mau janda. Lo kali sih gandong. Tuh kami temen di. Atuh tuh sobat. Kalau jawab gandong, mati tase. Maluku kak. Iku gandong, lewat tenang, lihat bapak beli. Denulai tahangi puasa aku mandi. Angka jangan lupa lu gandong. Nomor doang ngas kema puasa deh temu luku. Madam padampeng kak mandi. Kaya long pada ngodong setelah dek kok kapan? Mapat tu jam aku kok palu. Bala, restart tu gandor tipu. Kenapa mas kok nangis? Terusir aku Joko, nggak tempat tinggalku. Kalau mas nggak ada tempat tinggal, ayo ke rumahku. Jangan deh, aku makannya banyak. Nggak apa-apa mas, bapakku kuat kerja kok. Betul kak, nggak apa-apa. Kasih ya. Ayo mas. Wala ka sa dinasto para ako bawam na sa ditsigaro tanong ko sa dilolo mo ito nakakot pa sa ras.
Nama buah aku nggak bisa Hongkong nih. Sin lo. Nek, mana kerja macam sih? Maluh pun anak sardi dan sedih letang. Memotong kali lirik ko sa pulit to dyan ini. Ito nila magati watwe. Pawatwe, puami may buwi. Mana pala anak sardi? Nggak bicara Hongkong nih bapak aku. Tahan ini sambil ditaja batoy ko masiye. Pako bani bukan itu. Ya kenapa lelah kabagati anak sardi? Pada nulis parang nih. Daw kinakan undang-undang nih. Hindi lo jok ba sendiri. Bala lang natin na sardi. Para din ang kalinya kita we. Kuya bala lang atin eh. Ya to babuka. Pwede mang kalingay. Kumapa ka to na sardi. Ya lo to ka bang? Parang ini talungos mo ni mapuas na lapat eh. Ah na sardi. Talong sa minalap pa we. Neto na to pura mabet pa. Neto na to pala mapitara. Neto na to pala sa pala tahir na sardi. Aga dia sa tahir ne. Ah, karena tidak berang itu soge na sardi. Kalau malap pa tawe. Tehai rasan na ito ne. Tanyala tahir. Ah, gawis sa gina sardi. Masa mo to la tahir. Abi humot aja ne. Matujo ka kimapitara. Sambil sapay la tahir. Jalo mala sa lewa ko na sardi. Iko de mala sa lewa mo. Aji mo siya lewa juko ne. Apa puna ka pacede. Oh, na sardi, teka na. Manakakalo mo na sardi, loko magay. Lo kapake matindro ne. Saka pabili nito ang kalungong eh. Ay, ne. So, di malam po ito eh. Kagad dyan natirang runto. Indologo. Lepas ni main indologo. Ya, pada sa. Kata bira kale Pak Desa. Lo kamu laki THR indologo. Ne, Loki dalam Pak Desa THR. Alhamdulillah. Subhanallah. Masa Loki mereka THR Pak Desa. Tapi lo aja lo meleki foto-foto indologo. Tepu-tepu agar Pak Desa. Indologo. Kulempe joli. Teki mon rumah ketening. Uwes Sali ka pa ne. Teki pala monro. Ya dito bisa ni. Salin indologo. Tanya ki kue semon rumah ketening. Kulempe joli. Kuki nggak tamang ketening. Paano makabong? Jadi atau aku THR Pak Desa. Pak salah-salah Pak tepuku. Kamu indologo. Tapi cedem itu bawang. Pasal selangi Pak teputa. Dia nama gak di. Dan maka Pak Desa ceda aku terima nama ya. Iya Pak Desa. Jika tahu aku THR. Kata tahu ata. Tapi lo aja lo meleki foto-foto. Pata-pata aku Pak Desa. Tega macam mana telo nasardi. Ini ka pa machupuang. Coco jawa batai di nasardi. Mereka tahu atai di THR. Mita tu. Taja ni pala indologo. Meleki THR tak. Sardi. Indologo. Terima kasih banyak, Puang. Mudah-mudahan matung cantik jodoh tak. Terima kasih banyak Pak Desa. Mudah-mudahan main reda leta. Tamagati Mak Beni. Sama-sama indologo. Sama-sama nasardi. Terima kasih doa tak. Pada masulit sedih rege. Pura sesebul meratu jadi. Mako ku 5 sebut telu. Teki lojok mure. Lo kalau kemapitara na ulang. Menang kemetenggal ada 5 pitara mure.
Lo itu tatu tuh apit tersenge. Manaka magati lah ada lo tatu tulang. Dan magati tatu tuh mure. Idi metu halamba. Betul pula juga digati nek. Kaya lo na ulang. Ye. Bondeso me kalasi pa to. Kagana daw na tala nang alay. Jadi diurus itu nek aku sangi. Japo tu daw nambo Endre, nadeta gaw di diala he. Japo to ni daw ku balu, nama japo le daw nambo Endre. Isa kanto ngaw do pura berusaha aku kumapak ko daw nambo Endre. Ano yero diala he, nadeta ka kamakalo he daw nambo Endre he. Nadena ga he, por poncho. Woi, kamu bondeso me. Apa sila to ko sa dindo logo? Wasa sadar bondeso me makalasi mo po pale. Ya namrukin do logo. Kalau to ko mala do logo to ko milaw. De makalasi bondeso me. Ya to makalasin do logo tapi capu daw ku balu makanya jo ka melok ko eh. Itu masa ngelem de makalasi. Namo balu mana daw napa kalau kamelaw? Ku balu daw ku do logo pa de gawis semelya mano. Atau madali nek itu kamu ke kelas. Semana to de makalasi ko ro. Serai dia tang lepat cabu yang udah dokter na ay. Cerita. Hari ini kata besar enggak jalan. Laban indo logo jama pekere-kere pak melukutona madek ketona dia letak cabu sere. Cerita. Makanya balan colek kok. De mesti lada. Ini nek de topo di pole mala dong, de topo di pole mala sere. Tanana na sadi pura na pasang oleh. Yo kumbo indo logo. Salah apa tuh? Kurang ini nek. Bisa tuh apa ya? Kalau mau rasa ditajo lo namanya kan lo namondri. Bukan ini di sana. Aja macam nak sardi, mana apa apa dari sana. Mari muka lah tahir le cukulu. Tumpo betul yang peloy. Gepo kepali sana. Nomor 5 tayo tapos 5 to nolok na. Nek, kita tuh weng weng weng. Bukan sih kan sardi. Aja nama ngengeng betul. Ya kami gelisa na, kau kami gelisa na. Peras aku nek, ya megali sana. Weng weng weng. Tingguku. Kone ne mabong-bong ki matu mo chase. Gati ko tumato mo chua. Mo chumeman no. Tadi bukan peloy. Kone ne patkopo. Mawe ya betul. Bukan sih kan sardi. Terima kasih banyak Pak Nisa. Terima kasih banyak. Ada 50 sabu. Kasihan deh lo minta tuh. Bukan sih gana ditain. Desa satu ya ada tuh kata Pak desa. Magagat tuh nih Lisa ng peloy. Ada betul. Kiri. Yan eh, puris ko pa man relawaran lah. Iba ta curiki na. Selama na sardi mata dui dato na kan daw le peje. Nene, padukong padang pa desa. Cede may terima manang. Magabong sa din. Karena tuh kamu ronto di. Mita tuh. Ya kau masalah mo jung pati ka nga bursa. Astagfirullah, dong alam na tira kayo tawa, waktu na tira ka foto na warung na ijo, na warung na ridi ka Pantas, atalo sa rupiah, patalo dito pala bawang, waktu na tira ka foto na para po pasyona.
Ito, kampas ka oleh kumapak ko na. Teka na sardi. At mas ako na sahe. Miguel ada nek. Yang udah saya ketemu. Wah, amak kono do. Katanya. Passion nek. Astagfirullah, dia kelengar rumput depan kalau kita ini meli. Jangan kalau lo kesapa rumput. Astagfirullah nek. Lo gue subur satu lo kumagan di nompe mace. Rakin ya nasa dia kayak murung. Tipe ini melampir ada tan. Di tengah ngaruh bisa nggak tadi? Lain guling nek, lain guling kan. Jangan malu gulindra. Aku bawa nih tuh na, sama kalau tuh kita kakak tuh. Lelang nih kalau sini. Ibu sih kok paling nek. Ibu sih kok nek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gendong, lo kujok malapok banyak. Insya Allah. Jangan menjawab ke gandang kita mesti ya. Aja apa ketujuh ko? Mana kalau titim segi nanti nak sang-sango sitong. Wali wae gada sang gandong. Agak kita aja kenal di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jolo gandong. Magai. Dia lu itu sih ya. Ditijo ke penyeja. Apa ditijo penye? Oh ditijo penye. Itu motor sudah. Biar timbangi. Matana ya mundi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Nampakkan konde kone kamana salaku adang pengembangan ini adang pengekai dologo kamu kesiko salaku adang pengekai dologo habur tidak suatu hubungan maka agar kita adang pengembangan ini adang di sini salaku
ngotokar ka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله Mohon maaf lah dan batin. Bang tokat lah. Aku rugi janda. Dia kagak. Dan pun kagak dong. Aku beli-beli. Dia kagak mandi. Mohon maaf lah. Itulah. Ada mau galang dong. Ada poin ada dulu. Pengitokan di mandi. Kalian dong. Ada poin tokat lah Joko. Kau dikali tu bolamu. Nguku kata di. Dewa kena tam gandong.